clear tu te chi bai le vek ule abik takin zirlai na zonglai te zirna ngai poimo ka channel lo entry tu te in zawain chi bai kabu ka cheuwani National Board of Examination in Medical Science NBEMS Delhi chuan Senior Assistant, Junior Assistant le Junior Accountant te ala le dona chung naruak lak tur te bi chena chu tun tum kan video a hian kan nei le dona ni National Board of Examination in Medical Science NBEMS hi Ministry of Health and Family Welfare Government of India nuaya autonomous organization peng pakhat ania Modern Medicine le Medical Journalama National Level mithiam bik te khang hotana postgraduate exam conduct in tu te ani khang kha NBMS an ha tho tlang pui chu ani postwork te han en masaila senior assistant junior assistant le junior accountant te ania khang te kha postwork te ani senior assistant en masaila Senior Assistant Post Riat Arwaka ST Tribal Tan Big Hian Post Reserve Post Wakha Aum Lava UR Tan Hian Post Pathum Arwaka SC Tan Post Pakhat Tin OBC Tan Post Pali Reserve Ombokani Kaini ST Tribal Kanti Tan Khan Aum Lo Wangin Kandil Duani Chuan UR Kuata Angin Kandil Thaya Amairo Chu UR Kuata Nga Kandil Ani Chuan age relaxation upper age relaxation kan tiang chi kha ngai na thiam na kha kan claim thei don lovani hlobi en leila hlobi hi pay level 7 ania approximating singa atanga singa le sanga borvel ani senior assistant na dil tur chuan graduate emo graduate aya sang achung lam thiam na nei angai ani dil tu chu kum som pariat atanga somni pasar inkar ani turania kum som pariat atanga somni pasar inkar khan an dil theya ST Kuata Bik Omlo Kanti to kha Khamia Wangkhan ST Kaini Tribal Angtan Kandil Duni Chuan UR category angin Kandil Mayanga Kan Soita Gangkhan UR Chuan Tribal Lama Kum Lama ngai na thiamna upper age relaxation kha om theidon lo awangin kum sompari atanga somni pasari chin chau khan andil theidon ani pahni na junior assistant lo en leila junior assistant hi post som thum arwaka ST Kuata Bika hian post thum reserve ST tan khana oma junior assistant dil tur chuan kum sompari atanga somni le pasari inkar kan niangaya ST Kuata Bika hian post pathum ma oma ST nga kandil duni chuanin upper age relaxation kha kan claim theya kum som thum le pahni thleng tan khan hemi post ruakhi adil theidon ani hlo bi han en leila pay level hi 2 ania chu approximating singni sangria tatanga sing thum in carborvel ani junior assistant na hi class 12% tan dil thei ani anga class 12 certificate degree ba ka khan computer lama thiamna nei angaya abik takin Windows network operating system le LAN LAN kan ti thin khatiang lampanga computer thiamna nei kha angai ani pathumna junior accountant hi post pali arwaka ST tan big reserve omlem lova kandil doni chuanin UR category ang khan adil theya UR kan ti khan unreserved open ang khan general angin kandil theya kumsom pariat atanga somni le pasar inkar tan adil theidon ani ST tan upper age relaxation kha om theidon lova chuwang chuan kumsomni pasari thleng chin chau khan kandil theidon ani hlobi hi 7 pay matrix table pay level 4 ania pay level 4 chu approximating cheng sing thum sanga tanga cheng sing li in carborvel ani thiamna ngai te hanen leila junior accountant na dil tur chuan graduate degree nei maths emo static graduate degree nei emo statics emo maths lama graduation degree nei kha ani turania master degree b ka chuanin commerce subject kha an la turani commerce subject ka master degree nei tan khan adil theidon bokani ti chuan du tu sama chuan accountant emo account lamna account na kai hnoi lampanga kumthum tal experience lo nei to te kha du tu sama chuan nia amero chu experience kan lo nei lo ni pon kan dil thei tho ni ti kha
kan hriat angai ni application fee hi ST/SC rual ban lo te tin mei chia te tan om don lova cheng khatma choi angai don lo ti na ni amai ro chu ST po ni maila kan na deal tur kha UR category anga kan deal don ani chuan UR OBC other backward class kan ti te choi tur zat cheng sangkha zanga plus 18% GST kha kan choi ve tho angai don ni tribal po ni maila achan chu UR OBC te deal ang khan kan va deal ve don awangin ha kan hriat angai ni selection rules selection criteria en leila exam hi states ni omdona stage 1 le stage 2 omdona tin interview omdon lo ni ti kha hriat turani a exam ka stage 1 le stage 2 omanga stage 1 b ka hian computer based test chu online exam te kan ti thina online exam ang khani dona stage 1 hian mark za apunga questions ni omanga question pakhat khan mark khat theu an pu dona ni ti chuan multiple choice question vek ani anga question zong kha exam hun chung hi darkar thum chung ani dona ni negative marking a omanga question pakhat kan ti diklo khan 0.25 mark zel kha an pai dona ni ti chuan omzia tak chu question pali kan ti diklovin mark khat kan hlo don tina ni mark khat an pai chia don tina ni stage 1 exam a hian qualifying marks om dona SC ST tan 40% ani dona ni tin UR OBC tan khan qualifying marks kha 50% ani doni 40% chu marks somriat ani anga 50% ani chuanin mark za ani doni kha qualifying marks ani stage 2 big kha en leila stage 2 hi chu computer knowledge le skill test ani dona mark za full mark kha mark za ani dona mini somsai panga chung chan turani qualifying marks om vele dona stage 2 a po hianin stage 1 ang chi khan 40% kha STSC tan ani anga UR le OBC tan khan 50% ani le dona ni 40% out of 100 ta chuan marks somli ni maya 50% out of 100 ta chuan marks somnga ani le mai ni kha qualifying marks stage 2 ani syllabus en leila kan soi tong khanin stage 1 le stage 2 oma interview om lawa stage 1 p ka khan syllabus en taila number 1 a chuan general intelligence and reasoning questions somnga omanga marks somnga puanga general awareness questions somnga omanga marks somnga puanga quantitative aptitude marks somnga questions somnga english comprehension marks somnga questions somnga ombok tonani tichuan full mark zahni ani doni stage 1 b ka khan stage 2 b ka hian syllabus a chuan skill test le computer knowledge test mark zapu anianga 75 minutes darkar khatle mi som panga chana hun kanei donani application hi online atanga submit turani a thale july ni som panga atangin an website www.netboard.edu.in www.netboard.edu.in kami website ta khan online application ati thei donani last date of submission last date of online submission kha august ni som pali sahni le som ni pakhat ani donani tichuan exam stage 1 hi september ni som ni sahni le som ni pakhata exam kha ruah manlok anga akalani chuan exam stage 1 kha september ni som ni sahni le som ni pakhata an exam tran donani ole khansong kha tun tum kan video a National Board of Examination in Medical Science NBEMS nuaya naruak dil theite kan bi chian theite ni sela video dang le chuan naruak dang dil theite nen kani mule donia tumtumatan chuan mutui mang thave kule